sebu tampon no tatimba den ni lupa nasapa tang lemban takaliling kini ditolak bemulian tang palambi tema ikan sama buku mata lantang tang alami bamba dia batin kamu ranggain kamu tak dong kaisanan ondo ragate dia gaya manarang menambok batang-batang karena buang untuk roi padang di Borneo te diong sarapang pande usea tinggi luntara anadatun nasuruga bendan saudara nenek patutungan dia tuang pandita tungkasangan makamban pangandoni napolulua ende dan nasangka laki kuat mamasir si paduan tenameo temai tambah bina kalan dotal itu kan malam de etang diang gai lagu gua mintu babenduna mintu tola patan den luakana lagu lampun dia biring salianna terang tekalua dia rendang pangdilang bina tetandung kalorang kurang polpa dua pangkal uang usese arusan todiong minang lambe todiong mandirina todiong mesrabun lagu pak buangnya lagu pak kolaki sanda biringa kulu tundalan mirawain nama itu kulu yang amira terena tak misa-misa rekelulunna salu talua na sedan dan nisau engkokna na tuang nisau piparitina apa din mani sama kuman din mani sama tanun lala sampai dio dalam mandana masa bitori tiga yang rombol dio tampung atotona lendong bawa kita bindang murah angin buntu todau bara mentalitina naik talabang taman nasibu tanah ulama nama sekarang darah dulu nama sirik di daun tali lalu kita tali mengkurangan rombongan ini apa lalu kemudian begini peluang terkolak kapal lalu kemudian masalah barat lalu gula samboi batu matipang untana i petana nenek nah dia utara pun diu mintu toda malapuna mintu toda tak dilarina latapo alo sola nasang latapo palaya tangga main nama kamban talurona mabintin patang talurina sola alam banua masak ke kulit kena padang masak ke buka mental mata bahwa banyak keterbatasan dan kesalahan ini dari lubuk hati yang paling dalam lalu seluruh anak dan cucu seluruh keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nobody live life with a perfect life. Nobody live life without mistake. They say the funeral ceremony all remember but they have the responsibility to say forgive us. Sampai nakatungkulan ta sa malimang karantinan kagusapan namanda aku sampaa na bintin tontong badatu si Pangelola Mataraeng si so mintu na malibudan ta tutung kaborok laku balidatun na tedaw gayang sabon ato balu la upamatuagi katokanan ta tabalantang nabor kasira puluhan talu silaw kasira puluhan nanang mintu na malita tutun lakura na bukun tanda tasiki umpu na kamera na makamban rapo may padrok may tuwa kami tama kita talong belum bisa saya laku 26 mintu na malita tutun laku siya na devi lamin tama 27 talong saya laku 35 rampu mali tutun laku siya baba na Arya lamin tama lantang 36 saya laku 45 mintu na pakaborota tutun laku siya na Kalara lamin tama lantang 46 saya laku 50 bisa mintu na mali ibu danta tutun laku siya na Lembang batu siambe na dia lagi tawal langkah nomor 52 saya ko 60 bisa 70 saya ko 45 nakasira 2 mali udan ta tutun kaborok lako siambe na resti lagi tawal langkah 62 60 talu tutun kaborok lako siambe na lince lagi tawal langkah 60 na apa 65 rampole mal ko siambe na rona lagi tawal langkah 66 60 itu patu mali laku siya ng Citra lamin tamalantang ang 60 karuan 60 kasera patu kaborok laku siya ng Gabriel lamin tamalantang karua puluhan nanan saya laku kasera puluhan isa dempi maniku salaku dandan dempi maniku lenda batu kasukin gelar temai sarara on yang malaka inan latana ini upamalatu batu balanta
Tapi tarang pendidikan protokol pasti tolongan nih jarak kata bintang namanya sudah kuat angkor. Tapi sulit karena ini simat isuman makarai ini baik tak liu pabut kemalita. Apabila adalah sisa telah maki untuk roi dalam tangkaran bomoyo kubua melo sambil melo na. Tapi tak bukai ulang sulit karena atan tak taruh. Lah kita ada punya kata be lah ko kita minta surat nasa udah lah ko tolong protokol nanti gula di Marasan. Jalan nanti mau katokunan kamedunan nenek si sambung taruno nenek mau urang sumpah tamate rantai kalua tamate tandung kalodaran. Kumua nenek kami patanan tadi kadua milang boleh nanti perkara ini nasa nasa dalam perkara larang di lakukan bulan penggantian untuk surat nasa. Ya rombongan pertama Jokomai, rombongan terakhir. Yang itu sangat nasi nenek nakori, Jokomai dengan kami dengan pemalikan. Satu sana, Mama Yusri, Jokomai Makassar. Satu sana Papa Tina, Tengko Situru. Satu sana Papa Sani dan pemanikan. Sasurusana Nek Desi Pamba Angin-angin. Sasurusana Papa Tombi Bamba Angin-angin. Sasurusana Baki Nek Kote Bamba Angin-angin. Sasurusana Papa Wana Rembon. Sasurusana Nenek Ical Rembon. Nenek iya betul. Nenek Ical Rembon. Sasusana anak Nek Dian Tonga Tongkonang Tanete. Sasusana Bati Nek Sule Tongkonan Pak Gasingan Makale. Sasurusana Bati almarhum Ate Kamoda Pak Gasingan Makale. Sasurusana Bati Kimo Jalan Kartika Rantepao. Sasurusana Papa Deo Makale. Sasurusana Papa Jika Paulasan. Sasurusana Randa Buntu Batu. Sasurusana Nenek Chelsea atau Indo Lalai Banga Rembol. Sasurusana Joni Marante Gunung. Sasurusana Intan John Papua. Sasurusana Camat Dempina Mariri Saloso. Sasurusana Papa Eja Tongkonan Ria Mariri. Sasurusana Mama Deli Bukoyo. Sasurusana Papa Arpan Malili. Sasurusana Arpan Batu Papa Wania Fania Malili. Sasurusana Putri Adelia Tampak. Sasurusana
Aran Jomanili Sasurusana Rista Makale Sasurusana anak Ampon Nek Taku Bantai Sasurusana anak Kade Hunting Karasik Sasurusana Bati Nek Kendek Kalebu Sasurusana Nene Ira Tonga Kesu Sasurusana Bapak Desi Madanan Sasurusana Penglembang Sirisan Indok Pangloni Sasurusana Bati Nenek Juna Sirisan Indok Pangloni Sasurusana Nenek Serin Batu Bapak Sandi Puntau Sasurusana Bati Nenek Tuntu Ambang Sasurusana Pengolabo Tondon lagi Nasa Sasurusana Pahrian Saloso Ayah Yamatotu Salurara Salukuku Kumpul lagi tele ada naga suku Mamen Kumua la tabate Lubak padi Pamawar Lubatan Kalatan Iya, kesana ya toh Rina sama Lini Karasik anak Nek Buatin sama Lini Karasik semangat. Dan dia mau makan apa? Bentar, kayak bisa sakit. Mana kuning? Maka limamu anggato tama tepo apana tanah matarik Allah Lilina
kebutuhan koli-koli. Ben morai ingate Silbun kona Dedau sarapan masuk Kalurawan bulu mata Male masuk pemati baka Mata kia apa to mati Diyong omo ti umba omo ti baen tama teran teka luwa. Si sonda sonda madika si solon toda ampu lembang. Koye temai barana apa toningan na lamba sode sode na mesero ti kubatara keina pampangan daulan. Rambo lembang si sonda to lambang ponno baratai te tondo pentalon kapalingan. Si sonda sonda datun na tondo ko karai ba abana lembang si sonda si tending tama telu ba abadi orang te kalua. Penting ayo anda te tongkonan aya adi pasi dinti tandung sea-sea. Laku lambi ikati umbaranna padang kadolokan nama adika. Laku pabunga tongkon tulau padang sandan wai. Laku pabunga tongkon tulau padang di angin-angin. Tudiumbak lamai padang adi bamba. Dolo di bulan lamai bangli suwana padang di angin-angin. Ilan target Quran dan nabarang adi bang kudu tua. Ilan liri lembang beluara. Hei, songka iko baranakmu. Tibambang iko lambamu songka undu ya kalangi. Tolau lalu medodo ambun. Tolau sarapanga metali tali buru. Nembali yang dondan kila Allah ngina. Mamma molan rante kalua matindo molan tandung kalonarang tahun teme sule sau angin tahun teme ti kuda rinding angge duri naongani tolna angin lau mai bara tipa turang-turang si pangalola baan taruh bulan na sambun dengan rambut ulu bulan na inde tondo. Ano kukunane itang kawan na inde pakleo. Tunayat ada na
naik pun basena nenek sangkala panda ke pangaleon tiung ba adaya mai penting ayuan na tandung siulun na salu panom podo keno-keang daya pada di pemadikan rampol lembang duka toti umbak pada di lembon lili lembang salu putih todiong pada kalam bunang kula pada kalam bunang talu todiong pada di tangan talu pada samba abadu lalikan ada mama adika batasan ada diam ulen bangki lambanan mabulan tasan kolongan nane tangkara uang pada diong bakla mai pada dito tulau tondongna nebi rai tulau dai nanna daku memang untuk sang basre lan pada di kesu sangkala panda ilam padang di beloar tari tikuran dan bangku tiro rampo si pengelola padang tirang tepau tulau padang di karasa padanganna perang tepau ampara bina perang temembu tulau padang tiba sarehai tulau tondo tiap palen do dirang tondo di pemari na Allah pernah di Padua makbule main le pemanggulan pernah di sisi arusan tanah tadi Allah rampong lempang duka taruh bulan tangkela lulusukan kau rena datungan dau mai lempang taruh kau dau mai mataran sapa kadang sapa batu ikan dau mai padang diruntuh batu dau padang mana dau padang benda bulan putus sesian tuh dau tane tema empat padang lagi balo mai palang di makale lo bulan laut mai tondona amba buma tiumba laut mai tongkonana nek lo mai tondona nenek mangan nasangka tolong tenan ampani kuan laut tondokon patang lontok laut daenan ganna bila ganna pada ibu malih tahu Allah hina pada ibu parisun nahudu pemula pula di mopo basera kanna talu lembangna tondoko madau tika siri tika lalu tika manna lombokona kata tondoko malu teri sabu lili lembang di makalu rampung lembang luka padang di Mangkasa lili lembang padang di Goa tondokna bate salapang daerahna kasuliang salapang tondokna temanulu di Tomalate daerahna karai Paulo temanulu di lagi lambang Banagoa toloson di Batara dan dari Tiguran dan padang di Mangkasa tondokna mau luang basi daerahna karai Matau Sultan Hasanuddin tung kasanganna ayam jantan dari timur Tomero doang buntas 50 Tome tali-tali bulu dia wabana talu karena dia balik pada dimua karena dia tam buku pada di Mangkasa Bagaimana dia bakal dia pada di Mali dulu kalau di bulan dia main dulu bulan pada tahu bisa mereka tahu diri dia pada di waktu dia orang lain melau dengan kata dulu dia orang lain dengan terhormat pada dia dia pada di waktu malai dengan tonton kamu semua datu dulu di kamu tonton dia pada kita tahu di kita berapa makole baik buta Rampol baru kata dia main pada dibantai lagu
ulam di nenek todo di Putau Bunga. Tuh nenek mangan dasang kaawal lepo mangulang. Pengalang donalang ini tak mati. Pengaling kepatahunan kita hirangnya bang berkolo. Ulang di padangan nenek bio padangan di bantai. Bio padangan di bantai. Bio padangan mandalang pari nalita. Nangayun din pagpapayang pinagdi. Nangayun halang tanpa solata. Pernah makuyubu tarik na parang di bantai. Tenang bersama-sama daun atau pondok marati. Nenek ibu nenek lalu di pemanggulan lagi pada katin kasakan. Sampai sekarang parang di bantai. Sangka anda tasik di kaluana parang di Mangkas. Rambu lima batal bulan lang bukoyo. Lagu lambing manenekmu, lagu BTS tolong. Kuriang na sendana bunga, lapala lunan pun kasahan. Ia pengaluan mbak tengna iyo mai kuntun na honi. Ia pengarangan pasi wana dawai sendana bunga. Malarang mak pasi batu tanah Allah hina. Pandi mak pasi dunduka kurang cokul tak kurang ibobo. Nanti yumpul renge katu lili nang pemanggulan buntun nabone sama base manua sangka panda base sangwen tenan talo panda sang sorangan pindah di sorong pindah tang raman tang tiapa tama buntun nabone di lenten talo tangko tama matahari talo. Kedepi usaha bulan dan kedepi bulan dan kupatuan seluruh. Pemain mendorong yang dimone laku toroi balakan lalu lagu Yesus dipandung Pak Ulen ondor ada di mulai pengumuman dan tidak. Lalu suku itu malu pakam terparing mengal tertentu. Mak Dika lantai lalu. Lalu saya lugu adeo lalu tak lugu nabai. Lalu saya rampak memang nasab. Lalu tua teroleh yang paling tua. Lalu paling potong pasir kasal. Lalu paling pada terletak dari pengaruh. Nah sampai orang ini, nah pasangan baru. Nah tarik pengusaha kurang. Kuat sudah. Keluar main kita. Dan tadi Killer Man mi bunda? Jadi ini pasal kasih larana lalu kamu tuh tuang pun terlalu di bantai. Base kasalilan malah naik tahunya kan dari pemangkulan batu telur raya lalu ini parang di bantai. Nah Indo yang dibolehin lagi pada laku kasakan